I pa svima, ja sam Filip YouTube i danas ću vam pokazati kako da pravite ovaj start menu. Prvo što treba je da odete na ovaj sajt. Link ću vam naravno ostaviti u deskripciji. I kad uđete, doviđete ovako neki program. I vi idete ovo download from Softpedia. Kliknete to, pa onda idete ovo prvo Softpedia Mirror US. I onda će izaći ovako nešto. I vi kliknete ovo download not starting, click to start in manual. I to kad kliknete to će početi da vam se ovdje skida. Ali ja neću skinuti zato što to već imam. I to naravno kad vam se skine, evo idemo X. To kad vam se skine dobit ćete ovako ikonicu. I vi to kad pokrenete idete run. I dobit ćete ovdje u ovom donjem desnom uglu ovaj kao vi ordu. Kliknete desni klik na to pa idete ovo settings. I tu kad uđete evo imate ovdje neke da birate. Evo naprimjer krećemo prvo. To je Firefox kao neki internet. Zato ovaj ima ovaj i ovaj. I vi izaberete evo naprimjer idete ovaj i idete samo X i to će da vam se promijeni. Ali ja ću da vratim onaj moj stari, zašto mi se taj najviše sviđa, evo ga. I samo idete X i to će da vam se promijeni. Naravno link od ove stranice ću da vam ostavim u deskripciji, možda to nisam rekao, možda i jesam. I to je to, čao!